pungau ke harta, yang pungau ke tahta, yang pungau kesanjungan daripada penguasa. Kebenarannya milik Allah. Hai, mengah cakap ku berah. Ulama Aceh dipersumpah dengan kitab suci Al-Quran. Ci jawab tiap na kepebut hukum dalam kitab suci Al-Quran. Baik mada dipersumpah bentang dengan kitab suci Al-Quran, tapi but hana dilaksanakan hukum dalam Al-Quran. Napa leh? Napa leh kutanya pepaleh abusi pepaleh gure awakah? Jawab baik dusta. Nyosi Godri ulun ulang kepada selet-selet haram jadah yang minta viral yang demi mendapatkan gift. Hai binatang, hai haram jadah, hai artis tolol. Artis-artis Aceh yang bangai. Baik ke pemalai maruah Aceh. Baik kapu male marwah Aceh. Hai inong-inong lonte, inong-inong gatai, inong-inong murahan. Kapu got left sewajar-wajar ji. Hai binatang. Baik ada tempat-tempat kasut mengundang gairah anu agam. Namu pun. Lon paleh si. Tapi na batas. Baik paleh lagi awakah hai binatang. Baik kau undang bala di nang kawan bengeh itu sebetul ji. Sayang tu ke bangsa. Ruh tak tenak. Sayang bilong bapi ku tenak. Urung drone sayang ilon ku urung drone. Generasi-generasi Aceh ada masjid-masjid ke tentera-tentera Allah. Masjid ke generasi-generasi yang got. Ino hana. Nang pegah tu abu si tegak ada menak. Abu si di temenak na tempat. Kon dia temenak tanpa sembarangan abu si. Hana. Ilon hana ku ya temenak tanpa sebab cedera tuah ku temenak lon kulawan urung zalim, kulawan urung bangsat, kulawan manusia-manusia yang bila ulama-ulama su. Kulawan para kejahilan. Kon pijak lawan ilon ulama-ulama rabi yang toh saboh sidro yang lon sebut ulama rabi. Yang lon cintain kelon na lon sebut nan. Na lon sebut nan, yang lon sebut nan urung ulama-ulama yang sesat umat Islam. Baik dusta ng dalam doa. Apa yang telah berlaku di Nanggro Aceh? Yang tak bangga-banggakan syariat Islam. Hoka awak WH di saat pernah konser berosa ya. Ho awak WH. Ho MPU. Ho awak FPI. Yang mengaku draw Islam tentera Allah. Mengaku draw mujahidin. Mengaku drawnya mengaku je lampap ma ke haram jadah PKI palih kelah. Kak mengaku draw kesagai. Kedaliman hang kejit lawan. Kemungkaran hang kejit lawan. Malah membiarkan kemaksiatan di Nanggro Aceh. Kak pegah doa ke tentera Allah, mujahidin, Taliban, kanyo kajih lampap mak haram jadah. Nyawa teta tenak, kak pegah salah. Hantar tenak, merajalela abut ke membiarkan kemaksiatan di Nanggro Aceh. Kak pegah tu abu si awak hina ulama. Ulama su yang lo hina memang guyule Nabi. Hantar lawan ulama su baik dia mengaku draw tu ahlul sunnah wal jamaah, baik dia mengaku draw tu umat Nabi yang kebenci le Nabi, yang giyu lawan le Nabi hantar jit lawan, yang giyu serapa le Nabi hantar jit lawan, yang giyu poh le Nabi hantar jit lawan. Hai ulama su yang paling gebenci paling yog Nabi bah. Paling yo ulama su terhadap ulama Nabi sangat yog ke ulama su ketimbang kedaji. Ulama su yang wajib lawan kon sunat
kon wajib vaksin di katanya. Nah mufo. Vaksinnya hana wajib. Yang wajib lagi katanya talawan. Ulama su talawan kezaliman. Yang wajib lagi katanya. Baik yang mengaku drotu Islam, ahlul sunnah wal jamaah. Aswaja alam. Aswaja asli mat. Asli warisan Jawa kata petimang inang roce. Lampap ma ke haram jadah. Bijeh bui, bijeh tenogronyo, bijeh ia boh PKI dum kalahi nang roce. Ya pehancur agama lun, ya pehancur agama nek lun. Binatang, PKI laknat tilah kedum, bijeh serapah. Bijeh ia boh hanagot kedum. Kayak pehancur agama Allah nang roce. Pap mak. Hanale nang roce, hanale sedram tuah rele nang roce. Kenapa kon? Darah Aceh menyona yang asli nang roce di nang roce nyan menyona pi 1 million ro sagai. 1 million di tengah ro atau 2 million ro. Nyan menyona darah asli darah Aceh. Keboh saya dum, keboh senogronyo dum. Ino kayak mengaku dro dengku, mengaku dro ke ustaz. Otak periksa bijeh, hana terkena bijeh dum. Bijeh cua dum. Mino tengku ya, tengku yang temu dakwah. Ha, bijeh cua. Aku pegah bijeh cua. Nu peteh man aku pegah. Jangan bangga kali urung drone ngabi aji ni. Yan nabi aji ni boneng yan boneng yang mekat nan yatim. Yan yatim nyona 12 dro sagai. 12 dro ni yatim. Di mekat nan yatim sagai. Nan umi lain mai yang tak bu ngorantang. Yan bijeh pang tibang bijeh cua yan. Ya hai cua je mu. Masa DITI ya. Ya si bonengnya. Ya haji cua je mu na. Menanci tusuk. Yan tusuk nyan nan ne bijeh. Yan tusuk nyan selama hanale abun Abdullah abunlah kaicok kuasa le binatangnya na le si tusuk nyan pancuri peng jakafan na nyan tusuk mah di bireun nu bena peng jakafan di sapat lagi nu tanyong dia pengnya ho di saat na urung meninggal mordum kaji yang tusuk nyan selama le hanale abunlah itu pu urung jini itu pu kon hanade itu pu. Cok kuasa le binatangnya. Nyanu muridi he sonan ti baneng je si bui kharia saya je. Nyanu muridi tukang bertebar fitnah adu mampur. Perte pancuri peng jagapan perte pancuri peng jakut. Ah, yang ke perte peng awaknya andu mah. Yang peng fitrah lo lanjut nungku bibi jauh nungku. Kau ni jauh aku fakir miskin. Ku belaganya di umur. Awaknya hansip gaji droi. Yang gaji droi pedum negai membelah juta menyonai rintat anu di luar nang ro sidro penena sepeng. Piu-piu le dalam pagu ni jak gede menyana na cimecu. Tengku lebih pancuri ketimbang pancuri kaji cit nyen pegah lon pancuri ya. Tengku lebih pancuri ketimbang gabusi yang dianggap pancuri le urung drone. Ike menyoke pancuri, kini bukti dia toli dia beta terkah kecuali orang yang tidak mampu, orang cedera, orang cacat. Nyan hak dah bile katanya. Hana menceh gak mita hak dah bile katanya.
Iban cerai le no yang kau berlaku no urung sehat urung dega. Jak mita rekah kira malu muri berata kampung berata jurung. Yuba amplop. Ya yuba kotak-kotak amal.